sembahyang limang asai dilekan bak nabi-nabi sembahyang subuh bak Nabi Adam alaihi salam nabi yang awal lepas dan indahlah takaran mencelap perahu laya lepas dan indah urang sembahyang wajah cukup terang penuh dengan cahaya dengan kisah sembahyang limang asai dilekan bak nabi-nabi sembahyang subuh bak Nabi Adam alaihi salam nabi yang awal sembahyang luhur betahagan sembahyang asa betubaasan sembahyang subuh dua rakaat sinan kepesapan kepeampun dosa luhur asa lapan rakaat ke pintu rahmat membuka rata mugrib Aisyah 7 rakaat ke pintu azib nutup upena lepas dan indahlah takaran menjelap perahu raya lepas dan indah urang sembahyang wajah cukup terang penuh dengan cahaya dengan kisah sembahyang limang asai dilekan bak nabi-nabi sembahyang subuh bak Nabi Adam alaihi salam nabi yang awal sembahyang luhur betahagan sembahyang asa bele duyu baasan sembahyang subuh 2 rakaat sinan kepesapan kepeampun dosa luhur asa 8 rakaat ke pintu rahmat membuka rata mugrib Aisyah 7 rakaat ke pintu azib nutup upena nyan kalam ibang rahmat ayo rating semayang atang lehu na rahmat mugrib insya na rahmat yang ada faedah nak semayang dua-dua macam